turagushimiye mukunzi wacu udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Marburg, impungenge nyinshi ku bagenda mu modoka rusange. Musenyeri Ntagungira Jean Bosco wa Diocese ya Butare yimitswe. Nyamasheke, babangamiwe n'abamamyi bohereza amata muri Kongo. Ayo niyo makuru tugiye kubagezaho hano kuri KN Radio. Bana natwe muri aya makuru yacu, mbuke kura musi aya makuru abona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako nugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka dufata akaruhuko ubundi tuze tubaramburira aya makuru. Reka nongere mbaye ikaze mu makuru yacu umunsi. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru yaho impungenge ari nyinshi ku bagenda mu modoka rusange. Indwara ya Marburg maze icyumweru yadutse mu Rwanda, iteye impungenge abagenda mu modoka rusange bahagaze bafashe ku byuma byo muri izo modoka, kandi nta n'uburyo bwo gusukura intoki no kwirinda gukoranaho bwashyizweho. Umugenzi witwa Munyemana Jean Pierre waganiriye na Kigali Today wari muri izo modoka agira ati, kubera ko tugenda dufashe aho abandi bafashe, bikiyongeraho ko izi modoka zijyamo abantu benshi bagenda begeranye cyane banakoranaho, ntabwo wabura kuhandurira. Nta muntu bidateye impungenge, dore ko nk'aha ndahafashe nsizeho ibyuya n'undi araza hafate, byanze bikunze arandura. Abantu ni ugushyiramo bake ndetse hagakaza izindi ngamba niba ugiyemo ugakaraba intoki. Mukeshimana Madeline nawe wari uvuye muri gare mu mujyi yerekeza i Kagugu muri Kinyinya, asaba ko abagenda bahagaze baba babyihoreye muri iyi minsi kugira ngo habanze hafatwe izindi ngamba. Shoferi w'iyi modoka izwi ku izina ya Shirimuteto cyangwa Yitongo avuga ko we aba yirinze kuko nta muntu wundi ukura kuri vola ye, kandi ngo aba yabanje kuhatera umuti, akaba yizeye ko agiye kusabirana n'abagenzi agenda atwara umunsi ku munsi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Fideli Abimana avuga ko bagiye gushyiraho amabwiriza yo kwirinda Marburg ariko adahuye neza nk'ayo kwirinda COVID-19. Ati, ibijyanye no kwegerana kw'abantu muri iyo tongo ni ikibazo gikwiye kurebwaho. Turimo turashyira hamwe amabwiriza tugomba guhuza na Minisiteri y'Ubuzima, gusa COVID-19 na Marburg biratandukanye cyane. Ntabwo rero wavuga ngo turakora copy and paste, nitubisoza turaza kubitangaza. Abimana avuga ko ba nyiri imodoka zitwara abantu benshi cyane cyane abagenda bahagaze begeranye kandi bafashe ku byuma ngo bagomba gufatanya na leta guhangana n'ibibazo birebana ubuzima bw'umuntu, bireba ubuzima bw'abantu. Musenyeri Ntagungira Jean Bosco wa Diocese ya Butare yimitswe. Antoine Cardinal Kambanda yahaye ubwepiskopi Musenyeri Jean Bosco Ntagungira waragizwe Diocese ya Butare, asimbuye Musenyeri Filipo Rukamba wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yagenye Padiri Jean Bosco Ntagungira nka Musenyeri wa Diocese ya Butare ku wa 12 Kanama 2024. Umuhango wo kwimika witabiriwe n'abakristo ba Gatolika benshi baturutse mu maparuwasi 26 agize Diocese ya Butare n'ahandi hagiye hatandukanye ku ruhande rw'ubuyobozi bwa leta. Uyu muhango kandi witabiriwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude n'abandi batandukanye. Antoine Cardinal Kambanda yahaye impanuro zikomeye Musenyeri Jean Bosco Ntagungira waragijwe Diocese ya Butare. Ati, ubwepiskopi si icyubahiro ahubwo ni umurimo umuntu aba agomba gukora. Umwepiskopi agomba kuzirikana kuba ingirakamaro, ujye wihatira kurongera ingabire za bose. Urabe umuyobozi w'umushumba w'indahinyuka, ujye wibuka iteka urugero rwa Yesu, umushumba mwiza we umenya intama ze kandi nazo zikakumenya. Abo Imana igushize bose, abo Imana igushinze bose uzabakunde urukundo rwa kibyeyi. Umunyamabanga w'ibi
biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda yavuze ko Papa Francis yafashe umwanya muremure kugira ngo ahitiremo imbaga y'Imana iri Butare umushumba uyibereye kandi uzagezaho inkuru nziza y'umukiro wa gikristu. Padiri Ntagungira yari asanzwe ari padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Pacis muri Arikidiyoseze ya Kigali. Yavutse ku wa 3 Mata 1964, yiga mu seminari nto ya Rutongo mbere yo gukomereza mu nkuru ya Nyakibanda. Yahawe ubuseserdoti ku wa 2 Kanama 1993 muri Arikidiyoseze ya Kigali. Yari umuyobozi w'urukiko rwa Kiliziya Urugereko rwa Kigali kuva mu 2002. Nyamasheke babangamiwe n'abamamyi bohereza amata muri Kongo. Abaturage bo mu turere twa Nyamasheke na Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bavuga ko amata ajyanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amategeko atera igabanuka ryayo muri utu turere, bigatuma igiciro cyayo kitigondera na buri wese. Mu bindi bice by'igihugu litiro 5 z'amata zigura 3500, ariko mu turere twa Rusizi na Nyamasheke zigura 5500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni ikibazo abaturage bavuga ko giterwa n'uko aborozi bo mu mirenge yo muri utu turere ikura ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bohereza amata muri Kongo binyuranyije n'amategeko. Muri iyi mirenge hari abaguzi b'amata bazenguruka mu baturage bashaka inka zihaka, abo bayibonye bagahanyira aya mafaranga kugira ngo nibyara azajye agurisha amata atanyuze ku ikusanyirizo ndetse no ku ikaragiro. Ni mu gihe kandi ubusanzwe umuturage ufite inka ikamwa agirwa inama yo kohereza amata ku ikusanyirizo kugira ngo apimwe ubuziranenge abone kunyobwa. Kandama Josephine wororera mu murenge wa Giheke w'akarere ka Rusizi yavuze ko we amata ayagurisha ku ikusanyirizo rikorana n'uruganda rwa mata rwa Giheke. Muri uyu murenge wa Giheke w'akarere ka Rusizi hari uruganda rwakabaye rutunganya amata ya Rusizi na Nyamasheke, ariko amata rukura muri utu turere ni litiro 2000 mu gihe uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya litiro 10,000. Bituma uru ruganda rujya gukura amata mu nzuri za Gishwati rugayashyiraho ikiguzi cy'umwikorezi akagera ku ruganda ahenze, ari nabyo bigira uruhare mu gutuma ikiguzi cyayo kijya hejuru. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Anicet Kibiriga yasabye aborozi kujya bohereza amata ku makusanyirizo agapimwa ubuziranenge mbere y'uko yoherezwa muri Kongo. Gusa kavuga ko batararihaza ku mata ku buryo yajyanwa muri Kongo. Ati ayo dufite dukwiye kuba tuyajyana kuri ruriya ruganda. Muri gahunda ya tujyanemo turi gufatanya nk'inzego z'ibanze n'iz'umutekano kugira ngo twigishe abaturage ko badakwiye kohereza amata muri Kongo batabanje kwihaza, kandi abaturage bacu iyo bigishijwe barumva. U Rwanda ruherutse kongera igiciro cy'amata ava kuri 300 kuri litiro agera kuri 400. Abamamyi bayohereza muri Kongo nabo bahita bayazamura bayashyira kuri 480 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu kuri iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzabushimange yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ndagushimiye.